representative of Iaka nong kli Jong wa penman gi ya ketika le but ke le thok ke le tu Da kacing keno beladon kacing pen Kenya ke Meghalaya Land Transfer Act bakacing le bom hok haka Environment Impact Assessment. Kalau pelong ya kinong ya lambat ki dikot ke Gentia National Council JNC but Gentia Student Union. Haka singini kong ke kat pra tarik jamang 8,000 Banyat piba hasilong bendawa nadu madan ya ke public hearing na kebenta ke project Mawshun Jong ke share cement LTD. Kacingay piba kelas dang namadan malki da kacing temu banyatur piba asya sekretariat. Henry kinong yaki kila asya pensenge no hashtag lenti haki pulit bat ki board district halor kanong rim bakim shim layo cingbet. Kane kacing le here piba kiseng balang la keno bakim shim layo lat bandek shim benta ha ka public hearing ringkat bat ki pai nong shnong na ka shnong dain stong. Haba kila asya khanglat ha ki gunda bat ki kali damper. La kenoru ba ka company kala penkre ban pelong biang ya ka public hearing ha ka arpa tri ku jamang na ka benta ka jingti Mawshun ha ka Jaka ka bahe palat ya ka arspa ka new Hectar. Namar katay ka jing Pyrshah ban ailat ha ka jingti Mawshun ban yai shakmat na kaliang ka JNC bat ka JSU. Kila penbena ya ka jingaki kam deshu Pyrshah ya ka share cement Henry kalong bet ya ka sorkar jala ringkat ka jingkeno baka sorkar jala kala ay jingbet syaki karkhana banwante na ka benta ka project chungki bat ki arseng ken sa thau da ka committee bakarpang ka committee ban thau ka kanthub ya kinong shnong ka nongkli eleka ka JNC ba ka JSU ringkat kiwe ki singbhalang na ka East Gentia Hills bat kiwe ki sinjam bansa shim en sa penbena hadin laong unong yalam ka JNC uba shambor miling do u General Secretary ka JSU Niki Mukhim ulaong nyawan shane ban Pyrshah ya ka public hearing bandawa ya ka sarkar ban penduk pendam no mardor ya ka ukli ka eleka ula ajingren bakibreu banabar ka shnong dainstong kinom la ban yashim benta ha ka public hearing ong Mukhim. Ada cang hidai ciang yang i, yaki mentai ibi haba ipan midi yang i, apliang za yang i, dia dia lila masarkar ka, dia wani pisai kita kandai nadi paten yang i ami kan hinat yang i, the hanapor amba dozo badosnya hidup lamu mari cing itu dodo tene, hadoi krem mikro, hadoi umiba, hadoi ihli Hectar, hadoi rep iriang, i catai dang ini, toh harap hariang. Ama tua krem liat pra le awa de zo pau nam awa arah po rizantia yang i de zo snyo bat pi amno hunna sarkar hawa daka de zo snyo ngar zo hai penjat imrat imir yang izin tung izin tap iden yipra ad hawa daka wan veluti yata tresimen bila penjat hatai hachnang dai stong yang i dia wani pami ila da sarkar hi arjupap oi hanesni ba poi hani dibenta ila pendami ya te project yang Shree cement irlewani delele ihuni chatwan ni arman tai cha hayung ari ajari bam dia revi dia ki ngahi jing snyo yang terpadi sing berole BM lang bi senran lang ibi le dado ini dedap senran hi kermen le hado wayo ya jing job hado wayo ya jubab na sarkar MDA Tuhunil man sayung. Haslong na isong hapok yung Iaka ng kli. Tele ganti baklam lela sintin altin. Da kalam ikin yung ihi. Tin yung nong chongsto yung ihi. Da ham sio per le de emi wel sio thule ham sio per jandai em hedi sio thu yung kihidin. Da nga Jing Pyrshah daliang public hearing OWM ha karasyang ubnai di sembar khat kendi diri iyen tili dotslong Iaka destong hopo WM Iaka long kli te
di yen jeli ba di horoi yiki ile de emate tri simen hotno yang I nyoi ite jindu yang I wakro ni ba I aminong chotno hotno desto to mani grui wado I be di I bomi ite I dhori wado klo de kzam hete toy watnai ga de simen te wat roti idang tin dang lelu ti ba di hado ate terik arpu arterik yang new bunaya tiap-tiap ipoi yete public hearing halom serman teng ada do wa makat arkat list mirta yang ya abiu panga chai te ilom serman te lakhai izhor ismbrit bat bet ro yu kuba yu ko yo te jumbo mi te biang te lewan yung idite jingkit yung ito iwakian Jong kabumen kumjuro nagaliang Jong ki nong yalam Jong ki Iaka baki lapan pau sa social media baki kimban kam seng bahalang namar kadai ga Jaka Jong ki te kiseng bahalang kimban kam ban tuklar kani kalong ka ai ka ba naliang Jong ki Iaka kila Pyrshah ban boilit Pyrshah ban le bian namar ba ladang ipai sa kini public hearing ki baladap yoi panaliang Jong ki Iaka ki yus da kita ki mafia ki gunda nagabentaban kang upaj ba Jong i pansim benta hakto ka public hearing ngala banong kani kamday ka public hearing kani kaday ka private hearing namar ba naliang Jong kito ki he Iaka ipendan kam daga dampar ban kang halenti nagabentaban kang upaj ba namar kumbang itip ka public hearing hi kaday kabenta kaban pensngau paj ba kaba unong chong slong lani unong jaintia ula ban pensngau ya kata ka support lani support ya kani public hearing te kawai rong akwa ban kran chipang the district administration jang east jaintia district nagaliang Jong kani ka district kala Pyrshah ban misuse ya ka law and order namar ba kumbang ya ba hasor silong ki padon kam ya kini gifus ban kang ki sing balang ki baya ngiya ki na kabalang jai henry naliang Jong district administration pat ka ailat ya ki gunda representative of Iaka no kli yong wa penman gi ya ketika le but ke le thok ke le tu dago wam garai ke yong upat ba usyo thu wi ite dau ngak yui yin ni OIP wa hun phima udo ya ka kendau ke siap lada do ya kendau ke siap OIP im toy umani giti nong chong hanok kle wat apa mikalia wat hani thau ye ni kattele lada do ya ni kendau yang i man lupai nong we ri le jong ite da OIP siap ha hamtin hamdo jinggermen ini jingam lang sarkar wa kini ki mafia wa kini ki inong penput penwit ya hok ayong OIP yin yele ham skap ite jing pentin yong ki lada jia kumno lada man kumno le yin yele hejui pot le OIP kami nong chong you the one support ne ni lada Iaka awam supposedly chnong ni po Iaka wa le ka jingsoy agreement hejui to wa gini ka treatment wam wat kirang ba chnong yang nga go chong hatong sang nong kli le wam tibi tong I kli tangwa ka sign ga agreement ka sil itu penyo da ka sakhi setar yong wang chnong am jole stri ite daw nga sa prem chora ini le dan bor yong ni Iaka yong but le na pedeng kartu kat ni tli chnong i he chnong kile mtipi jingi to gini UIP dang hani I kendiat sni mi itu kubar wakat tu kan ningut upan snyogi dagiteki nong mikmat nyong ke Iaka ongki wat ya kiseng balang kiseng trim wan so bhale chagi rung upsia hatai ngakwa peremjur kwa le woi ipan snyau chupi kitu ki uklam ye kitu ki kinten hampan snyau ite jing duna yong pi haki kampuli puthi lada pi impi hari senchar ba impi to usyo thupi hetu batai chego lada phai kat kam ga constitution of free
India กับ